Rhyme and Reason Project YouTube channel a kan lo lom le vek cheu hei tu truma hianin Fakna Phenah ti content kha karon post ho le don episode pani na tin hei tu truma hin kabula Hlimhlimi aron thu theya chunga lom thu kan sia tuna kanom na hi Delhi ani an chung koina ron zina hei kini pon rem changa lain kan lo capture de makati hian voina chuna ten chu kamera chu rem chang kan la du kan ti hun thol de mi lo pe chunga lom thu kan sei ngal ni se Hlimhlimi kan lom lu tu ka ti kan sei ngal phote voi khat kan hmuna chu ne lo ma se kan sei ang khan online in headphone nen mic te nen kan ti mi kan kom thina ma se tun chum hi chu tian mun le mun thu kan ni va ke pot min kal enge ka thiam lo ve dewa ma se experience dang dai don khop mai ti kha kan sei du shim chem boka ti chuan ni som ni le pakhat July khan music video that deuh mai ani hianin a broadcast ani ama YouTube channel a khan aming tha nge kha ro pui ber kan fakha che in lo en to ka ring nôm Fakna kan di lo che hau Fakna kan di lo che mal som na lo tin na chu ai sang zo ikyang a worship song chalut tukania music chalut tuk bokania tin ala thu po hei mizowina hlakan nei tam tak zinga a special katina chu hei Fakna thinlunga Fakna te chhomol bol ang hi ni pereng ka shel hlakang ai thlang ma sak ber khan chu tiang ang chu amma phua nge yania chu tun ni somni pakhat July a aron ti chu khani tun chu ma poin he bi chung chain kran sei zaw lokang ti chuan Hlimhlimi amma saberin kan zodu chu khami hlawa Phenah khan I phua ni ta eng tikai phua nge tim lo thil hal theimem imo hemi hla he arei ve le do hlek to me ni som pakwa sang ni som ni pakhat khan ani ta he kan thian hawin YRC a sonin kan in pulut ve to pamut bu nen chanin songwriting retreat kan ta kan kala te khan kan jong try te khan pathian kan faka chanin ke mani kan in khung sanga te ang khan in kebina te khan mo te khan he pathian hena khan in hla kan dil ve to pani chanin te khan in he hla he ke ma khan ka dong ta a ke ange ni ta ti chuanin ti khan chang khat na le thunon khati hang ka jak chhuak mol mala chanin kan sangal vela athluk zong zong nen khan chanin ti khan chak ni na lo lut lia chan oi chang khat na le chang ni le thunon ringo chu kan te a bridge po omse o kha kan te te khanin kan jak vele mai ta ama khop mai he hi pathe min pe kania ati kan ti chhuak har de shet zoka kum ni sani somni pakhat ni lia sani somni palia ron chok thei ta ti chon ni le khami hun chung a khanin Bible base angin kalange Bible base ang pon nakal chong lo ma sela I don da na kha hey karil ru pera chanin angene mishing ti hian nom sakna te kan du ema mal som na te po kan dil thina I angene ming that na te mo hau sak na te angene hlo tlin na te po kan dil thina ma se heng zong nei tu zo ki dil ma sa zo kila nei ma sa zo kila abak zong he chu alo mai ti he ke ma hang ka thupui lu tu kania chu wan chan he ange ni ka thian te ni mo ka nau te ni mo ka mel sha tha ka mangai te ne nei chanin lar te chak su mo ange ni hau sak te chak su I mal som na point du chan a nei tu zo khi ange ni da poi mo ma sa zo kula ti hi ange ni ka soi tam em thina ne chu wan chanin khang zong aya mal som na aya mal som tu choi moi na aya
joy moi tu ti kha ala thua khanin engene pathian khamin peta kalom ema chuanin engene sum ngai na thi swal tin rengbul ni ti te po kan sheve ka tin enge sum tam tak ai ming thathi khan jok tura ni a ti te po kan she ve gang bible te po pathian ni mino shil ve ka chung chu tu na kan ram poina aton me ka ni kan buai na mek po ni a I engene eng ang pon hausa in ro puina te choi moina te nei po ni maila ming that na kan hlo to ni chan ming that nei voi khat ma kan nei le thei to lawani chu kan thil ti that te mo kan ro puina te khan kha kan ming chat na kha a hlia khu thei to ngai lawani chu chuwang chon pathian thu hi adik ema pathian thu hian eng kim hi engene pathian thu hian engene alo soi lok veka kha lo rin top mai he tha te chu tiang vel te chu he la tang hanin engene ngai to na thar te min per vele zelani Ijon sun zom le ngal taila I kami easy a chunga kha hei entinge than khat chuanin ron lang ngal vek antita chanje ngal thuk nen ten tita kha entinge I lo don ta na aron lang hal zo ju chang ma se chang khat na le thunun hi chu ten I engene ril ro ron lang ka jak chhuak tak ka chuan ti khan a bridge chu ti khan ain milangem adik thengem tin ngeni a verse atanga a bridge loan dan mo a chorus atanga a bridge loan chaudan ngeni a chord vel ta kha ngeni sapa khan kan han ti ve kan ti kwal ve mo chuan ti khan in mil thlap khan ron chak ve ma angai nom ka tian chin ka sei to khanin ala thu a khan ya mal som tu ti te hei tuna hlimhlimi ron sei khan a chiang ko me la hi engzagi phu to ti kan zo du lok cha ama khan kan channel ai thu to a I kha phoisa to bok chu I phu ve nol to kan ringa mo a tu den ka phwa tam em chang lo vai chanin som vel chu ni ve ma na som vel ni ta chuan tuna mi hi vek chuang lo ta tuna mi hi a som na turang vela da tai la te ro ka shelo le eng pho le se khalai kha chu a phu ve nol to ni hlimhlimi la hi chuan I la phwa zong a hian hi worship mood te wa min shoi hi atam nge ka ti don ka ngai thak china te pone me tu nu a hen kalpui na sani hei enge worship a hen in thur bing na sam ti te kan zo chak te he tiang hi chu hei kan hlangai thla ka zerte ni ve thi lo to mo tin ke mania pathe engene pathian thlar thian mi na tho dan te ni ve boka entian lungleng mi do chan la pak kangai chapon lo ti me thia tin enge pathian fak oi to la chu ka flow lo to kan la ti don he fak na lampang te po local theta tiang khan ke ma chan in fak na lampang te le engene pathian tel lawa engene nun ho zia kalau experience ve to wang khanin I khatiang lampang kha he afak na lampang he ke ma chuanin atlana em boka chuan engma lo kan ni tanga tun thleng min hrai tu mo khatiang ani wang khanin pathian fakna lampang he vertical worship kan ti maya khatiang je ha ke ma tlana em chuan kan sei level le lok du chu kha hla kan phwa lai kan covid ani ta lockdown line ni nge lockdown line na mi omlo line jing kara te chu YRC te po kan kala chuanin tlaya zana te kan hoa tiang khan he hun kha har sa ni chu ma se lockdown khan pathian kan fa na khan min dang phalo shim leilung chuan dan sang lo jam thia khovel chuan dan na jam thia ma se pathian kan fak na dan te engene hun te he khovel hianin enge thu nei na nei lawa hun le ni te leilung dan te thi le dan te pathian thu ve kania chuan chon pathian ko ta chaw oma chu mi she tu chon pathian chu kan fak tho ang mo I dan chu zom tho tu rania covid in dan na siam po zom tho tu ria ma se chu ai ro pu zo chu pathian kan fak na khania khami kha enge ni kha la khanin abricha te po han kan da te la tang chan mo chon ya ni ching khanin a bridge ka kan soi to ta ma court te ne na email chho to ring kha chu ti khanin eron ti chho eron build up chho ang khan ta musicians kena an chelo ni tun lai he nangma ni ho a ro chuanin apui tu che khan tha to pa riu ben and drums ania 3p guitarist ania keyboard khan zual te bassist ka sang te ga sha ta chelo do ni ka sa anni ho hi an thakop me ya usang te phe hi chu he family worship te kan entry chuan family worship
7 at the book handing base up there join family worship 8 ano family worship 6 le 7 a han base up there join uru ben a book han family worship 7 a han drums of wa join trip hi engani Bethel lampang khanin an mang thin boka tiang khanin hun chang changa ama khanin recording tak records ting tak records mo kami kha ani bokta ani hi pathian hla chau aper boka khatiang khania tin zwalte hi engani family worship a khanin guitar aper bokta chuan ani hi tuna hianin AICS a pathian thuzer chau tran mek bokta mo ilungo oyam arrangement ati an ambon katit khop mai ka kan ngai tha he ka tile thina cha atir cha he live music in kan sam mai thin ta mo tiang kan kal khom na vela ten kan sa thina te khanin he tiang hi ani ka ring phalo ni tin athu te po hun la kan phwa khane oi ti chang ka sangam thlot lo ba ka sa she to kan cho ma se an ho kan ngor te ngi ka sak she ngot ka tha pon le nem pathia min pe ka lom ka tia ka nan sa velia chanin tu no a final kan ngai tha pe la pa even till even ngene pathian chu a pathian he lo lang le chen til I clear tui le ma ya I clear thui le ma ya kan ti le chen ni chumo mishing ngai to na mol ta ka chang chan a chan chu khang hun lai khan satai la mitam takin an man lo mai them ase tu na he chanin ke mangi pon avan relevant em nge kan nge ni mizo tan phe avan tha em te kan ti le vele chong ani chu he a she thiam tan chan mo ka du thar le em boka ke ma appointment ne em ma engting ni khat yang ngai to na kha ende ka nei thele te ka ti hiala ni chu I enge ahun lai kha eng tharau engting nge tharau thiang lim kha min lo po lang le o te ka ti le thena mo ka lim to pani mai kan ngai thele chu mo ngai no ko me ne tu na ron se khanin a music a khan nia ke su kalung hel alo oi ngal lia chuanin riu ben kha kan sei chak chuma riu ben hi a mai kan lo shato ta ti meang tun ma enge band danga drums of what ma se tuna ama in ser shandan ti to meang khatianga gospel lan bo chho tak pe ama thiam sia pathian ne na thil han ti chho chuanin thil hi a thiam na pila ma khan khamin nung om thina kha aro pi ka te chuan tripi hi kan la in mut sia lo in ka she en muto delin rom kalin kan muto a tun chung han guitar solo de kharon ni te wa toite kharon te ama compose ve kan khami zong arrangement kha hey eng kim ron chu dan atopa in wrap up dan zong te kha khating kha chu ain me vel vet siam tu ro pui ve te himo ka tel lo khan ani mukhoma ka tel lo khanin achan jun no pasal ka ne a lo the lo nu de lo ka kan rai le mai box se khami bang khanin I ka tel lo khan an lo jam ka tel lo khan an lo record a mixing jong po kha an lo ti ve ka zai kha chu a demo chau khan ne ya yang khan ne an fak om ka ti thlot he ke cha la kha pathe min pe ne me ya music khan mani khan an lo ti ve ka ma ka du dan tle ma jong chau ka se voi ni khat ma na chu kan siam tira kan jam ba kha chu an mani khan ti ve ma ya production a tha tak lo in lo la thi lo nom che lo headphone ne lo nga thachin ma ro a fine tha ka ti khop me headphone pang ai dewin ka ngai tha te me ang a tha ka ti tak ani ti chuan ni tang se recording ka voice ka HC recording studio ti ta chu nang ma audio cho ni ta tro a via kami mixing ti na kha khoyang ek repeat na lo khoyamo ja chu a track final kha HC recording a khanin kan voice ne khan ti khanin kan mix ani tak so ni le video lut lok tai la in video ka simple a simple khom me location pa khatania a how tak thelawang ber tu khan ti kha ngai ka she chan zu nu ni to he no te room le lama mo ta lo lo ti sa chare chu baka ro kha sur na sal tu ko mo kan should like khan he ka July tha June na chang khan June tha top June tha lai hol tran sur chara chan
cái ni hun kan nei tlem box si nen zin kan ngai le thin box si nen khanin kan hun nei chun anga khan asur renga tiang khanin outdoor te khan du viau na in kan nge ni ke kalo man rei to lo nen chu kan keyboardist kha AICS alu to don box si nen khanin tiang khanin kan guitarist trip kha shilonga rongbolin kal don box si kha tiang han kan hun nei kha in ang lo chho lu to ka ja chu kan kal dar ve na sa to lu to ka mo khami ne wang khanin ti topang pathen adu cha mang thawang man na tur cha mang thawang kan ti top ni mai simple takania location mun location po mun pakhata ran te hal topa amaro chu inzai te ting ke man klau kan soi purpuranga inzai te in mail te niang chu khatiang zong te la te music te khami zong ne na chop kha chorin ne isoi no che khanin pathian kan mala som ni ti hei ka chiang ve ni chu tin ala ka connect ko lo ka tia tin a message kha pui mo em in ka ria thir tu ten in long ai thak khi ka du khop mai mal som na mal som tu ti te kha soi le thini la ange prosperity chung changa pe chon tu la topic lar lu tu kon ta prosperity te po hi ani na ta ka chuan arui hlo le mo khami zu le drugs pi hetiang ang hi chu kan hlatial tialing ka ria thala ing hi chuan amaro chu mal som na kan du wanga pathian bel ve the lu tu khani ta ni khang zong te kha akora sa khanaron enge pho chuak ne ka tia simple taxi ma se chiang taxi le moi taxi khan khalai te kha aron pho chuak tha em a ti chuan in ni le la hi tuna I video pi la ma hen enge plan dang project dang hi nem tuna hianin video pakhat shoot zo vekto kan nem mo chu kan ti chawk le vele trap to audio po in kim ready vekto video hi an la edit mek ang chawani yang kha kan nei ya chuanin ma chop hi audio sa vek video shoot nga yang hi pani pathong vel chu kan nei tho bo mo tiang khanin tuna taki chen hei ja chol ka tum lem lo ani chu ti han kan ron ti chho ve ze ranga mo nia le jeng an soin khan hei note afanu drop point lo cha thei me the kan mai kan mang chung pon tian chang che chho ve chan to do na hlimhlimi mara chu aran soin khan poi mo kho me kha chol me kha tum lo tin gospel a phe chan chol thei tak lo an kina nge fak tura nge duan kha in ni shim chu wan chonin in ti chho se na tura du sak na kan hlan du ha chawa tin thil tu te ne na eng po nang mana message eng po nei chon chu mi han soi sak ta la chu mi zo chuan music video thari kan thlir chun zom hal do na ni le cha du po ne loin karil ro ka ve hemi hla be chan thau si soi du pakhat kan nei chu hei mal somna kan ti te hei prosperity kan ti ten sum le pai chau anga hianin hei prosperity gospel ante an enge an mu diklo na chania ka shat kha chu sum hi ni ka sha ma se ke chon prosperity ke thian sum ka en vaklo hey she sel na te mo nun te lim na te nun na te lim na te hemi lom na te hi ke ma chon en hey ngene pathian thua han om veka pathian thu hi a prosper chim ani chu wanjon kha gospel zo kha ke chang ka mu thina sum le pa hi karil ro lang ma sangai lo chim ani chu hey prosperity gospel anti han chen khadin an soi han makati vele do thina ma se a om le tu kani chu khatyang anga kalantam em wangang khovel wa pa mo engeni rongbol to lar tam takan tluk na po khatyang thau khani wang khan amar chu he de zong kanin zirti rangain ka sha engeni lim te tu nang lai chanen he kan khovel advance lu tu ka chan lim na te zon chapangai to lom na te po zon chapangai to enge kan nun ruak no kha nan te po he midang wa ne nan te po sum te po longai to me the asa khang zong pia lama khan poi mo jok chu kan lim tak em kan lom tak em pathian a lom na kan ne tak em mo sumina le thelo shi sel na te kan ne em tiang zong khanin ke zong ka ngai to thina enge ni kan ni tin nu na ni tin e tur kan ne ya tui in tur kan ne ya enge ni kan la dama kan la shi sel heng zong hi hey lom tha soi na tu re atam em ani chu ka van he kan van prosper chang tak ti ka ti thina ni chu mo chu wang chang khat tiang zong hian kan thlir thiam anga in ka sha sum chau kan enjoy in dai to ra siam ni lo shim mo chu wang chang kan lim ngai don lo
จะมาตั้งคัดอย่างจงกันเคลียร์ยังไงตัวนี้อย่างนี้อัดโลจงบอกว่าดินคัดอย่างกันเคลียร์นั่นน่าจะมองปะเทียนที่อะไรเราชิมกันเราในลุตุกโตเทนคัดอย่างจงกันเคลียร์เทตัวจันจุดเด็ดจุดเกี่ยมาจังก็สวยไปด้วยกับเวบอกกันเองเรามองพบไหมให้เนี่ยถึงจุดมากันหุ่นให้หุ่นโตเตะกันลักสักกันตีข้าวงั้นช่างเสวตัวบอกว่าหุ่นทอลข้าวเทตักบีแล้วว่าทีนควอซินดิเพย์จนมาเราจะHlimhlimi chung alom tu kan soi non len ni setin I rong bol na te nu pa rong bol na eng kima mal som na lo dong ze ro ti in rhyme and reason project chuan pathian mingin he video kal tlang po hian in thlir tu ten chong china te po kan shia ta an mani chung ko tan te po tin support kan pe ki poi mo thin ka shia gospel artist te ni china kan soi kha kala ubel vel tu lok prosperity like kha kala soi chak ve lok material like kan focus le tu wang hen thili kan thlir dan kha ani ve thin ka shia chu wang chuan nia ni chinai soi enge rongbol to lar tak lu na po chu a material a thau kha ani do tlang pui thin ta ni mara chu Hlimhlimi na ron kai lu na lai te kha di khopin ka shia chu alang lo lama asum lam pang ni lo te alang the ni lo in heta hri sel na te tin ril ro hlim te po hi pathian na changa kan lo chuan an nei me thei lo tun lai chuan aral le zung thina chu wang chuan kalai kha poi mo ka te khop mai leng poni se tun chuma kan program toy te mi lo thir sak tu te in chunga lom thu ka soi duat hey Hlimhlimi music video kha a description here an hoi khan link ka ron da no dona ta chuanin lo click lo en sak nge ula ti kha kan request du poka te chuan a video hi nia kan thlir anga te chuanin kan hun hi kan ti top me don ani alpanin zawain mal som tak chero se Fakna kan di lo che hau sakna kan di lo che mal som na lo tlin na chu ai a sang zo I kyang a o nung duy